kebajikan.
kabila tunai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuna manusia ada kabila tuntusuna dari Allah Taala. Apa sulaba? Bukankah tunaku kalian? Kusulaya sama saya. Tahu, orang selalu nabila, bangsa saya raya. Allah sana mencoloi, kalau tak tentang sendirian. Macam kamu dari talu, dari saya berterima, tu menurut yang jangan buang. Pakai tu memasih sembang, pakai selama dari gua, mereka yang muda tulisannya. Kurangnya jadikan daya, kurangnya sudah apa dah? Jangan tahu, kurangnya sampai berani bangun lagi. Ibadah itu bisa langkai, ibadah patung ganayang, ikut-ikut lewat tua di bawah perpunjukkan. Katimbang lagi ya, ukur tadi kado, ukur sarma dia, perambang bertia. Bisa pala nagtena, kaya niya ako ni Padeba. Kuno sayang. Gandahin ka rin. Naigamit ikot kayo. Ang milik ko rin. Mamaluna na ikot kayo, biasani maidihain mo lang. Katadyanin ka rin, talagang may makamamayo. Asalang kayo rin, namamali ko namamayo. Biasani, sampo po ng bigyan. Katadyanin ka rin, talagang may pandapanjay. Talay, kung kanyalo naman minaw pandapanjay. Biasani, lamu sa pinagtutuloy. Magkaroon ni Margaret. Naigamit magpatay. Magkaroon ni Margaret. Naigamit magpaluba. Unasagan, anong puta ka magamayan na leganda? Pagkalihan ko, pinagkalihan ko. Bawa na ng iba ko, pasahan sa dyan ko magkaroon na karay. Natanambay ka na daw. Sikaman yan, ako pa